Može. Dobrodošli u Medija centar. Dakle, Lav Medija centar, stadion Crvena zvezda na redovnu konferenciju publike. Naša ekipa će već sutra krenuti put Novog Pazara. Hvala, dobar dan. Nama ova utakmica u Novom Pazaru dolazi u pravo vreme i ona će tačno pokazati koji su nam kapaciteti po pitanju karaktera i mentaliteta. Posle ove utakmice koja nas je dosta potrošila energetski i emotivno, moramo da se regenerišemo što pre, a to i jeste negde u genetskom kodu Crvene zvezde, da morate da se preispitujete na svakoj utakmici i da u svaki meč ulazite sa istom ambicijom. Prema tome, u pravo vreme jedno teško gostovanje. Meni kao fudbalskom čoveku žao što publike neće biti, bez obzira što bi ona bila naklonjena protivniku, ali Novi Pazar ima jedan sjajan fudbalski ambijent i štete što neće biti gledalaca, ali Bože moj, šta da radimo, nama to ne menja ništa u ambicijama. Imamo jasnu ideju da pobedimo, da ovu dobru igru iz utakmice protiv Bordeauxa prenesemo i u Novi Pazar po pitanju angažovanja, mentaliteta, entuzijazma, da nadgradimo sa preciznijom završnicom, golovima i sa 3 boda i da se vratimo, da pokušamo da se oporavimo što pre, da budemo spremni za revanš u Bordeauxu. Zdravstveni bilten je dobar, imali smo dosta rovitih igrača u pripremi utakmice protiv Bordeauxa, oni su svi stisli zube, odigrali, danas su svi, osim Jovanovića, trenirali, čak tako da u principu nadam se dobrom biltenu, a opet ukoliko neko od momaka ne bude 100% spreman, sigurno neće biti u sastavu, jer igraćemo samo sa momcima koji su u punoj snazi. Novi Pazar ima jednu veoma dobru ekipu koja se dosta izmenila od prošle godine. Ima dosta novih igrača, igraju mnogo bolje fudbal po meni nego prošle godine. Nama utakmica sigurno mnogo znači. Kao potvrda ove jučerašnje dobre igre moramo tamo odigrati još bolje i pobediti utakmicu, što uopšte neće biti lako, ali mi moramo dati 100% svojih mogućnosti, uraditi sve što šef bude tražio od nas, to se preneti na teren i na kraju pobediti. Nadam se da hoće, danas će odraditi neka dodatna ispitivanja, sutra kad bude trening u 10 sati imat ćemo jasnu sliku kad je Jovanović u pitanju. Pa sigurno da me je povreda zgloba dosta poremetila, izbacila me iz tog takmičarskog ritma, ali ja sam još više radio, trudio se i mislim da su te loše partije iza mene i da ću još bolje raditi i da ću biti pravi na terenu i van njega. Svaki odgovor na to pitanje bi predstavljao povlačenje paralele sa nekim prethodnim periodom. Ja to naravno da ne želim da radim. Sve što primetim ja kažem igračima. Kad je pozitivno reću i vama, kada nije neću. I sve što je za korekciju, naravno ima uvek stvari za korekciju, ne samo u Zvezdi, nego ja mislim da svaka ekipa ima prostor za napredak. Sve što treba da se koriguje, da se radi, o tome se priča unutra, ostaje unutar tima i svi zajedno radimo na poboljšavanju tih segmenta. Gledao sam uživo utakmicu u Kragujevcu protiv Radničkog. Utakmicu protiv Radničkog iz Niša ću gledati danas, u toku dana. Dobra ekipa sa iskusnim trenerom koji vrlo dobro zna kako da postavi ekipu i kako da igra protiv favorita. Definitivno ima dosta pozitivnih stvari, ima dosta iskusnih igrača sa velikim brojem prvoligaških utakmica. To je jedan dobar, kompaktan tim koji je dobro vođen od strane iskusnog trenera i ja lično imam veliki respekt prema njima. Sam skoncentrisan na nas i smatram da će i Novi Pazar uz svo poštovanje prema njima igrati onoliko koliko i mi dozvolimo. Ja ga vidim kao jednu interesantnu opciju i na tom mestu, ali i na mestu na kojem je igrao ranije. Privilegija trenera da ima igrača koji može da igra na više pozicija i smatram da Darko može u određenim momentima da predstavlja oružje i tu, kao što može da bude i jako interesantan na svojoj nekoj osnovnoj primarnoj poziciji na boku. Da se ne vrtimo u krug sa odgovorima, nalazimo se na, kao što rekoh, ako ja kažem s jedne strane, i to zaista mislim, da je utakmica u Pazaru svojevrstan test mentaliteta i karaktera grupe,
onda nije korektno da ja prvi padnem na tom testu 2 dana pred utakmicu i da pričamo o drugim stvarima i o trećim stvarima i da skrećemo temu s terena. Mene interesuje Pazar. Vi znate da postoji 7 dana do kraja prelaznog roka. Ja sam dao svoje ideje, razmenili smo mišljenja, postoje određeni pravci u kojima se ide. To sad dalje više nije u mom domenu. Vidjet ćemo kako ide realizacija i šta ćemo mi od svega toga uraditi. Postoji naravno interesovanje za određene igrače i postoje pravci u kojima mi radimo, ali verujte mi, ja kao trener imam samo jednu želju,